की खूब और का बातें से टीवी sophistication meets style. The stylish trendsetter SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net foodish or darmapi minwan ramangi hakrdob ying jongpi. Ka school St. Xavier'S Secondary School New Nongstan haka pratik risaw arajar pusau kelayo ban penkut no ya kijing rakhi Jubilee rupa lani ka jingdap arpusan senam jonga jaya lenti jonga school what Hapdeng ki bon ki Jingeh ya ketika jing rakhi penkut no ya Jubilee jonga tiga school layo ban penlong hapo phalau jonga tiga school Hapdeng ki jing ipo iping haka bau ba Gabriel Walang MLA ka Nongstan constituency ula shim ya ka benta jong Chief Minister Konrad K Sangma badlong kumukong san nakada ka jing mampoi shu jong CM namar ki kam bekirki belet Xavier'S Loru MLA berim ka Nongstan constituency ba Macmillan bersat laidon langru MDC mau kerwat ba kan so syang Father Rolandus Lingdo, Principal Jonga School, Father James Lingdo, Uba CP Mokon, ADC ke West Khasi Hill District, Uba H Kharkongo, DSP ke West Khasi Hill District, Bagwe Raja Khots Ngobha. Kum kadak jonga jinga rakhe ka tege sngi bekerpang nakal yang jong kongsan haringkat kuipat latbe ru ya ka syarang bat plat pat ba ru ka souvenir Jonga School ya ka samru chiki wepat kino chakhot ngobha ha ka tege sngi bat hadi lepen hap no ya ka lama kum kadak lepen kut no ya ka tege jinga rakhe dap represent stem Jonga School. The student wait for the right time. At the right time. Natara ka jingin majumi kami ko the right time. Tarantan kapor. Bagin jiat kita kapor, pakai itu untuk kami ya kapor. Bahani ini kan principal hotel. Kynjoh at the right time. Dinong hikay ni Kynjoh at the right time. Kami dilon na isim ya kapor, pati penangkam ya kapor. Dapat pembahayo hihap di barit itu. Tapi non na laway na kita noson, tapi non na laway na kita jadi melihat. Asal sikit dia nak kita na kita hihap di barit itu. Kajingdap kajumpi, tapi boys kakon, kada kita kam, yang ka positive mindset kajumpi. Boleh lagi kena dijui Kynjoh yang ka positive mindset. Aga orang nganjop ya kan orang pakai kakon. Baru-baru ibu yang jingar rutin, ibu yang katong tak ibu rengkat ke jingar. Apa pijak cepat, yang baik rengkat ke jingar itu buat tim. Bukan dikunik pa, bukan dinuhikai bertersan ini. Ban yang baik ada katong tu bapikir banyak, ban katai katong berjumpi rengkat ke jingar, ke jiksanya hau play ban ayah pilih keluar mesin. Kynjoh baik yang suam jauh jingar berjumpi. Jauh jingar arpusan snap. Ke St. Xavier'S School. ha kilong ing longsen nidon hikmat ba adu kata-kata ngabda ikon sama jingi pabon kilangok Jismi ba life ko dyan. Jingeh ba adu kata-kata tatum kani kejuk kani kapor. Dan nomor tang asuban ng banpot iti ikna school way na kita ki challenges na kita kitmag bang ihapan ikon mataklong Jismi bang iyo I man na kitong man kita. Lakalong makurat lakalong ngipo noston lakalong gwi jataru. Tabi blocks Kajat mo rin ba may yung blocks mata. Ikon kilajot, isamlay kilajot, bat kayi kasem kiman kasalang kilajot. Marinis kam kiniasak hilang dunia menjulang tengah berlembah
udrops ladai way na kijit snew belum Jingeh berat dukung hati ni kejuk dan markata kuat iki kon samla ihak kibaret tong ini yang hati ni por tong ini lek ma bahkan ni kesibah jubli jumi ngin bo ya kawai ketong bertambah tong ini lek ma yang ni drops Sebuah jubli kalahkan minta besi. Silang baro. Hati.